ikomeje kugukoresha ikakwizera nk'umugaragu wayo. Ndanibuka igihe kimwe twigeze kubaho na Richard tutameze neza. Muzi icyo bita kutamera neza? Mudafite ifaranga. Kandi muri abanyeshuri mudafite ifaranga mubayeho nabi. Ariko nta munsi n'umwe Richard yoba yarariye irindazi ngo anyime. Nanje nza ntekereza ko ntoba narariye nka kakeka ahantu nzi ko Richard atariye. Twari abavandimwe ariko kandi dufatanya muri byinshi muri byose. Nza ndibuka rimwe Richard nimba ubyibuka, rimwe Imana yampaye muri ubwo bukene niyo nzara. Hari abantu bishimiye buno buhamya. Muri ubwo bukene niyo nzara. Ariko sinari n'umukene kuko sinari mfitega n'ubwenge bwompesha akazi, nari nshaka ubwenge ku ishuri. Ariko nyine naza mbushaka ndumu mfite inzara. Noneho muri ubwo bukene rero niyo nzara, rimwe Imana yo kabaho. Mukomere Imana yacu amashimwe, mbabwire kino kintu. Imana ingirira neza. Impa utuzi tubiri. Impa akazi kamwe kampembe 2020. Ariko ico gihe bene uko gucelebra. Nari nzi ko birangiye, ngira ngo ni wacu bose bakize kubera ibintu mbonye byo 2020. Ngo buce Imana impa kandi ka kabiri ngifita ko ngako. Akandi ka kabiri gahembe 40,000. Kandi ari akazi kamwe ko byombi twari akazi kamwe. Mbese akazi kamwe ko gucuranga. Ico gihe naracuranga nubwo mashemwe, mbabwire kino kintu. Imana ingirira neza. Impa utuzi tubiri. Impa akazi kamwe kampembe 2020. Ariko ico gihe bene uko gucelebra. Nari nzi ko birangiye, ngira ngo ni wacu bose bakize kubera ibintu mbonye byo 2020. Ngo buce Imana impa kandi ka kabiri ngifita ko ngako. Akandi ka kabiri gahembe 40,000. Kandi ari akazi kamwe ko byombi twari akazi kamwe. Mbese akazi kamwe ko gucuranga. Ico gihe naracuranga nubwo muzamubona ndacuranga. Noneho ngo mare mfata kamafaranga menshi 40,000 ngaharisha. Kuko nawe nari naramwigishije gucuranga, asigaye adondoza bene ubukeya maze kusa nkubimenye bukeya. Noneho mfata akamafaranga 40,000, urabyibuka Richard? Kakarangazi. Sinje ko kaguhaye. Kuba mu byukuri sinzi ko mbyibutse nyine arimo avuga nyine gutyo, nanjye namubonye numva mbaye excited, nyine numva ndakuru ibintu bya kera. Ariko nubwo namuhaye ako kazi, mu byukuri twarayasangiraga. Yaragendaga karuha, ariko yamara kuruha tukaza tugahuriza hamwe tukanywera amata twese kwa Gasisi, tukanarya capati zo kwa Mary. Twarangiza nuko umunsi tugata kwamara kurya capati gutya kwa Mary, twakunda kuzifata yigiraga capati nini cyane zigiye kungana, twarazitanga uzingana n'ingofero z'abantu z'abanyankore. Capati nini cyane, twamara kuzigura tukagenda tukaja gushaka amata ku mugabo w'inshuti yacu ngo ni Gasisi. Twarangiza kubona amata tukarya na capati, tugahita tujya mu ishuri tururukwe urwara, twariye capati twanywe n'amata, tukicara mu ishuri mwarimu akigisha bwashaka bukira. Ariko dukundanye na Richard, turabavandimwe dufatanya mu bintu byose. Ariko ico yandushaga n'uyu munsi nshobora guhamya, yandushaga gusoma. Uretse amasomo twigaga, yandushaga no gusoma ijambo ry'Imana. Ariko Richard nanjiga byaje kumfata nyuma. Ni ukuri Imana ishimwe ko wageze hano iwacu, na ahangaha niho tuba, kandi Imana ihimbazwe. Namubwiye Bishop, ariko binasanze bari baziranye na Bishop yarabivuze. Namubwiye Bishop ndabane hari umuvandimwe, umwana wacu ni natwe twamusezeranyije, ari inangaha tuzamuha umwanya tuganirire. Ariko aganiriye ikintu ciza pe. Mu cyumweru gishize madame nimba byibuka, ariko ibintu byo gutangaho umugore urugero byaje gute? Ariko ganiwe tubana, siwe tubana.
noneho mu cyumweru gishize ariko na konfara bize naramubwiye nafashwe n'umwuka numva nshaka gusenga kandi naje gusenga hano ku rusengero ndavangiye gusenga icyumweru ariko Imana mbabare ndicarangiye sinakirangije haje mwibindi nyine mbirarire use mbabwira ngo naragishoje ntaragishoje sinagishoje ariko nafashe umwanya wo gusenga hano ndetse n'uwo mwanya nkaba hano no muri niba ture nsanga ibintu ari byiza cyane niba turiri mu gukora ibintu byinshi kandi ifite ubuhamya bwinshi noneho ikintu nabwiye madame nimba byibuka naramubwiye ngo ndumva mfite icyifuzo cyo kuja mu masengesho kandi njanye icyifuzo kivuga ngo nje gusaba Imana umwuka w'ubwenge n'uwo guhishurirwa kugira ngo nkomeze ninjiririye imbere mu Mana mbashe gutandukanya iby'ubu buzima busanzwe n'ibyo mu buryo bw'umwuka. Niyo nzara niyo naza numva mfite niko namubwiye ndaza nari mbihereye kuri aya magambo ari mu Befeso igice cya mbere murongo wa 17 avuga ngo ndasaba umwuka ngo mpora mbasabira. Paulo yavuga ngo mpora mbasabira kugira ngo Imana ibahe umwuka w'ubwenge n'uwo guhishurirwa kugira ngo bitume murushaho kuyimenya. Haleluya. Imana bitume murushaho kuyimenya. Rero mureke Richard musigaho ngaho nayo mashimwe yandi mbisigaho. Ngiye kuvuga iminota mikepe nubwo namaze gutwara myinshi ariko iyi ngiyi ndabara nkaho wenda ari iminota 10 ubwo ngiye gukoresha nk'iyindi 10 wenda. Haleluya. Abanezerewe ni bande turambura ibiganza. Haleluya. Dufite ijambo tumaze igihe twiga ariko nanezerewe kubona n'umushumba rwiyereka. Namenye kuri se w'imigisha Imana y'imuri ibihe erega sinakurekura. Namenye kuri se w'imigisha Imana y'imuri ibihe erega sinakurekura. Sinakurekura erega sinakurekura. Tuzamura mo sinakurekura erega sinakurekura. Namenye kuri se w'imigisha Imana y'imuri ibihe sinakurekura. Namenye kuri se w'imigisha tuvuga cyane ngo haleluya. Tuzamura amaboko ndi kwiyegereza Pastor Be. Imana igumugisha. Amen. Sanzu ugeze kure naje materaniro ndongera ndasohoka kubera impamvu zisi ariko Imana igumugisha. Zamura mikrofone papa Claude ngiye gutera yahariro agasindahitera hanyuma nicare Pastor Ben akomeze nubwo atakomeza tukaririmba si ngombwa ngo amateraniro usabamo. Tuzamura tuvuga cyane haleluya. Sinakurekura erega sinakurekura. Zamura ibiganza sinakurekura erega Mana we erega sinakurekura. Namenye kuri se w'imigisha mwari mugikeneye ko tubongera ndabongeye mu izina rya Yesu. Shimwa Yesu. Sa.
ntabwo nzogira kuko ngufite mwami Yesu waratsinze. Haleluya. Mwanyemerera tukarambura ibiganza turamya Imana. Uri nyembabazi, uri nyembabazi, ureka isi yose ayiririmbe rwa rukundo wadukunze, waritanze. Shimwa mwami ugira neza we, kubw'ibyaha byanjye, kuko ngufite mwami Yesu waratsinze. Himbazwa mwami w'abami we. Shimwa kuko ujya unezeza imitima yacu Kristo. Wabumbura akanwa kawe ukabwira Imana ijambo wizeye. Let your living water flow from my soul. Let your Holy Spirit come and take control in every situation that has troubled all of my mind. All my cares and burdens unto you, Lord, I roll. All my cares and burdens unto you, I roll. Hallelujah. Hallelujah. We're here to exalt your mighty name, Jesus. Oh. Hallelujah, hallelujah. Nubwo wavuga wongorera uwo mwami wacu arumva. Ngo ijambo ritarava mu kanwa kawe aba yamaze kurimenya. Gira ikintu wamwongorera, cya kindi wongoreye abantu ntibagishobora. Cya kindi wabwiye benshi ntibagutega amatwi. Ukibwira uwo mwami w'abami wita kuri twe. Ijambo rivuga ngo mumwikoreze imitwaro yanyu kuko ari we wita kuri mwe. Hallelujah. I'll put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I'll make a room. I will make room for two. You and I, Jesus. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all, oh, 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 you are all that matters. All that matters. Oh, 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 you are all my. Hallelujah.
isi kwihakanye urahura mbikumusaya. Ngo ndangize ndavuga nti nanjye ndavuga nti Yesu we iwanjye hari dorisi yo dorisi kwihaka uburaho. Ay, shimwa Yesu gira neza we. None natwe uyu mugoroba turavuze Kristo wera we. Ay, nanjye ndavuga nti Yesu we iwanjye hara aha ndakwihaye wese kunyobore ha isi menye ko wawe nubona ko mwamuzanyibutse urya musara. Imana igira neza kabisa. Ariko Imana yahisemo ikintu ciza ye. Imana yahisemo ko mu ijuru hazaba indirimbo. Mwicare gatoya ndavuga iminota mike.